carita Sang Prabu Kertanegara inggih ne mangkin atur ning ayang kitya kewen tenang tedung jagat iri kering Kertanegara Maya Sura Kapasengin make mungguing bisikan Sang Prabu Kertanegara wantah ide Sang Prabu Mayasura melok iyang kumareng wantah ide Sang Prabu Mayasura gumantide ayat sutine melanin ide yang rari kumare mangatohang wantah iri ide yang rari kumare nunas genah masilipan gumantide Sang Prabu Mayasura melanin ngetohang jiwa parimanan ide rawa panjang tanda mantri Riantukan ide Sang Prabu Mayasura dahating wicaksana ngenco jagat maka sami taler para panyak-panyak idene datu mantri melanin ide yang kumare sami sayageng seraga pesan jatang wiranti mapu wiwit sangkaning titah hido anake aku Ware balu piku panyak maka sami nyang sepengarawuh ide betaro kalau nanang senjata tumak pedang rauking keris maka sami ya saget rawuh yang kalah reng bancingan ih ini mangkin lanturang titiang punang daging carita sampun rekido betaro kalau nangeh iri kering jagat Kertanegara patek wadua kata kene
Dikalaning punika ngararis mawe canoi de Betara Kala majeng ring para waduan itu anak Ki Agung manggeh yang kumareng neto kita manusia pada ajak mekejang apa kita memangguh ade ningong irari kumare mangoningang nenten tukang kadi punike buat pitaken ide Sangyang Kala make sami waduan ide anak Ki Agung mabawas wantah nenten nyengakin Sangyang Kala dakat berangeti wih dewa ratu aku diwaune kadi punika penyawis make sami pare panjak kerte negarane dahating mengah pamidukune mangkin ide Sangyang Kala saha ngarusak patek waduang dikalaning punika ide Sangyang Kala dewa ratu aku ngeraris musa asik ngurugade jagat kerte negarane make sami waduan itu anak Ki Agung ketampilin antuk ide Betara Kala wenten waduan matur reyang samaya sureng atur uning ayang titiang winten silih sinungil waro panyak nangkilin ide Sang Prabu Mayasura gumanti ayat nartaya kewetenan irike ring bencingan puri ya patek waduang kasakiti ini manut kadi bawas waduan itu anak aku sing pedaging mami canglu ger di tiang Arab Sang Prabu make sami para waduh ini kering bencingan kesakitin naratu reng Betara Kala boyo kewenten tiyosane nyakiti
sane nguru gadiri kering benci ngapuri Ratu Sang Prabu wantah ide sang yang kale Sang Prabu rares lungeng duaning kadya sampunika atur wadwani de Sang Prabu ini mangkin ngarardis ayat gumanti mangkat ide Sang Prabu bancing keparane manut kadiatur wadwani dene wantah ide betaro kale ngusa asik kiri kering benci ngahuri ngararis ide Sang Prabu Mayasura wantah ngamaranin benci ngah sampun prapedeng ngakesi wadwang delas mati di kalaning ide Sang Prabu Mayasura sampun parab diri kering benci ngakuri mawa sanutang kamu ide nyingakin parwatwani dene sampun sami ngemasin padem